Huan lama kan kalme ka tuna lalnu varak omamo hei an ke queen mutem hei ngau hi in lo ti hlum pal tho chuanin zela in tang thei ni then oh they are protected, right? Look at that, they have tag. The squirrel can catch. Squirrel. Lol, come me. They might be able to talk, guys. You talk to them. Quack, quack. Quack, quack. One little duck say quack. A black swan, is it? There should be a swan. Oh, it's so cute. The cave is so big. Lại thiên ở trên hier này rồi là Ole hetia view moi tak kan thlir lai hian ka video lo thlir tu zong zong te ka han cha ve du cheu chu eng na po thokila eng thil po thi la na hnuai hnung ani emo na za omani emo mal som tla ka rim taka kan tho a thu hnuai rol taka kan omani chuan pathian hian muingil na te le kan phul mal som na te in min vur zel thina ni ti sha in inuna pathian ni lo da lal ber do na nia ti te kha karon cha ve du chewa. Okay, enjoy your videos. Ole tuna chuan St. James Park chua sanin Westminster abi lampaning kangkal le don meka so lai mu thei thil kwa so London ai ani e hei hi hetilan mun hi indo pui pani na sipaikal ta de sha jeng na phu mani Ole Westminster abi chu ti hiang kan han thleng pe ya moi na ro pui dang dai ema ni khwa te na zir buka chunga kan lu ma im akota ti han thla te kan han na le lop ani Westminster pe ya kan lu ta Cameronians Scottish Rifles Memorial Place Chunga lu turing kanin line me kani tuna hian chunga kanum to a tian audio kan ngai thlak na tur headset ne min pele a Westminster abia kanum lai hian thalak le video cover an phalo na chin om ve nuala chungti awang chuan a chunga ka thil mu zong zong te le kan tlo zong zong te runti lan vek a remdo nova nima selam cover an phalna chin karon tilanga hakim chang thokat vial chuanin ka sha a chuwangin at top thleng in lo thlir le do na nia tin thil mak ve deuh mai chu hetia chunga kanom lai hian engti ti emoni hian ka hnuka ultlat meya man kuma baptist tu jonan mi a baptist na mun le pathian mel ni oma anjin statue kan vatlo chumpo khan hetiang che hian in kalo om to a achan nia ka sha chu hetiang mun ropui pathian le ramtana nun lo hlan tu te an zalna mun han tlo the te le tunma a kan no panlaya Sunday school vela an thon thu ang me an chanchin kan sha chin te han zalna mun le sha jengna an ma ni sha jengna atana mun bi kan siam kan tlo theite kalom mema chu chuang ka hnuka tul ni berin ka sha he a tharau lam zong taka khatianga I khoidang lam na ang khachu ka tong cha chuang lo mishing lam taka lung oina pathian ina min khonga ina zara hetia ang mun ro pui tak meite ka han phang ve thei hi kalom mema chu chuanin kalunga ti chia ni berin ka sha pathian a tha ama somna te wangin kalom ani an huan te an engkol uluk ani
tin achunga pheka chuanin tongpon phalwak lo ni bo so tison headset nin phea heta kan play ang hakan ngai thazel ani he an bathroom ani hi helai hi Westminster abia Zaipol design ani hey Zaipol ho chut na Zaipol ho umna le coronation chair. This is where the coronation takes place. You will see the coronation chair display in St. George Chapel at the end of your tour. Ito kan mo hi Elizabeth Nightingale right si aboral siya nat nung pumania. Ito siya chu he live figure la deu hi mithito sa ina inge annupui ruangan ron laktum lai alo theito pa lo apazalina alo veng him lai kan honi kasoi phe thiam si alo ma se na Google vera te in lo en donania Elizabeth Nightingale. Her husband is trying to protect her from terrifying figure. So like so Mother Mary is sharing na anile to hey unnotify me kanian enkol uluk le ngala chuwain khoi an phalawa thalak le video cover vel po hi an phal chok ani tuna kan mu me ki King Henry III athan lung ani he thanung hi afapa Edward I ina asaksa kani asyam sa kani chuan tuna kan mu me ki King Henry V athan lung ani King Henry V Vanal Henry ani tuna kan mu me ki Elizabeth I than amalama ka soi tuang khanin chongrin vak te le khatiang thil ringa chhar vak te khan phalawa enge monin soipo ka chiang cha to lawa soibel tur vak po lawa ti khan lo thlir top ula chuan hei hi coronation chair na chi na Zaipol ho Westminster Abbey choir ho an zaina hmuna kan mention to kha ani ti hianin an veng uluk ma hei hi kan chhuah na exit bulloka omania ti chuanin ti khan Westminster Abbey kan tour chu a sofa ka video te milo thir saka wangin kalo ma milo subscribe pa ka channel te milo like saka comment te lo nu chia ve theu tur chewin ka som chewa ni in zawai in pan ma som vek chero se